Selam nani dostlarım. Keyifleriniz nechik? Meniki shap. Chunki men plastilin dunyosini sayohat etirga jiyinam. Sizni da o'zim bilan chaqiram. Boshda hazırlanamiz. Kran, qizg'il sari, birozgina qizil, sari, oq, quyi kran, ham bek ozgina qora plastilin kerak bo'lacak. Shu motor tuslardan bugun biz birgalab tovuq yasayacakmiz. Do'stlar, bizga tag'in og'och toyaqchiq ham stek, ya'ni plastilinni kesu uchun qo'llanila turgan maxsus joylanma kerak bo'lacak. Avır bo'lmasa, siz g'odiy tish yistartqich toyaqchiqlarında qo'llana olasiz. Barsını da hazırladınızmı? Alaysa başlayız. Tavuk yasavını biz gövdesinden başlayız. Ol kızgılt sarı bulaşak. Bunun için zor plastilin kesegini alabız da gövde rəvişin yasayız. Ol biraz gına tamşığa oxşagan bulurğa tiyiş. Dostlar, benim plastilinim yumşaq. Şuna göre anı bilen işlevi jingil. Sizin plastilininiz qatı iken, ana başta qollarınızda öylep yumşartığız. Tavuqның gövdesin her yaqlap tigizlep шығабыз. Bek yaxşı kelip çığa. Hazır şu tamşının üçün üstüge qaratabız. Mine şulay etip. Kelip çığa mı dostlar? Şep. Mine. Tavuqның gövdesi hazır. Hazır bizge kürən plastilin kerek bulaşaq. Anın birazdan ayırıp qoyabız. Qalğan ölüşün qullarımızda əvvəliybiz. Plastilin bilen işlev qızıqlığına tugul, bek faydalı da hüner. Çünki sizin barmaqlarınız her şey hareketlenip duralar. Eydəki şuşu krem plastilindən tavuqның başın hem moynun yasayıb. Mine şulay etip, başı tügerek, moynu uzun şabula. Anları gövdesine yapıştırabız da barmaqlar bilen her yaklap tigizlep koyabız. Mine şulay. Mine tigizleybiz. Mine bek motor kelip çığa. Aferin dostlarım. Siz buldurasız. Bek motor kelip çığa. Mine buldu. Gövde hem baş bizden hazır. Siz tavuklar turunda nerse bilesiz? Tavuk ol yurt kışı. Oluşa bilmeyin, lakin bek köp yıllar ilik iş algan iken. Bugünkü tavuklarının tuğan yakları Aziya. Alarına kulga 10.000 yıl ilik yerleştirgenler. Bu bek köpten. Dostlar, siz tavuklar turunda tağın nerseler bilesiz? Hazır krem plastilininin qalğan ölüşün evveliybiz. Bu bek jingil, şulay bit dostlarım. Şuna biz bu krem plastilinden motor qanat yasap koyarbız. Endi qanat barlıqqa kelsin için andan başta tamşı yasayбыз. Mine şulay ettirip biz onu tavuqqa yapıştırabız. Mine buldu. Eye, tavuklar üşe bilmeyler. Lakin 2 metr beyiklikka köterile alalar. Dostlar, siz dünyada tavuklarının kişilerge qaraganda 3 mertebe köbrək ikenin bileydiniz mi? Bigrek köbeyi bit. Mine qanatna gövdesine yapıştırdık, tigizlep koyduk. Bıqta buldu. Bek şap motor kelip çığa. Hem indi sarı plastilinden tamşı yasap, onu qanatqa yapıştırabız. Bek motor, aferin dostlar. Siz bek dosta ekansiz. Siz tamşı yasagan arada men tağın bir kızıklı fakt söyleyeyim. Tavuklar eylene tiredagi hayvanlarının, hatta kişilerinin de yüzlerini iste kaldıra alalar iken. Alar 90'dan artık yüzünü iste kaldırıga seletli. Sarı plastilinin qalğan ölüşünü alığız da, ana mine şuşulay uzunca etip evvelegiz. Alardan biz tavuqның tepilerin yasayacakbız. 3 küçküne boyunçıqны birleştirəbiz de, uzun boyunçıqны gövdege birkitəbiz. Dostlar, eğer sizge anlaşılmayken iltibar bilen qarab benim ortağına qabatlağız. Kichkinələrin birleştirəbiz, uzunun gövdege yapıştırabız. Ne şulay? Bu yakka da şev. Mine bizden tepiler hazır bula. Hazır indi mine bu uzunlarını alabız. Hem gövdege yapıştırabız. Bek yaxşı kelip çığa. Devam etəbiz. Mine buldu motor. Hazır oq hem koyuk krem plastilinlerini alabız. Bu tüslerden biz tavuqның көзләрен, dürüsürəge bir közünü yasayacakbız.
чөнки ул читкә карап тора. Башта куеп крем пластилинны яхшылап әвәләгез. Кечкенә генә кисәген алып куеп торабыз, калган өлешеннән түгәрәк ясыйбыз. Беренче шитеп шар әвәләгез, аны ясый итегез, ян якларын тигезләгез. Пөхтә булсын. Дусларым, сез тавыкларның бары тик якты булганда гына йомырка сала алганнарын белә идегезме? Кояш яктылыгымы ул, әллә ясалма утмы икәне аларга барбыр. Күзне хәзер әзерләп бетерәбез дә, менә шулай итеп тавыкның башына ябыштырабыз. Бик яхшы килеп чыкты. Безнең бит әле кичкенә куе крем пластилин кисәгебез калды. Шулай бит, хәзер аннан тавыкның томшыгын ясыйбыз. Менә шулай бәләкәй ичпишмәк ясап куйыйк әле. Булды. Аннары ак пластилиннан тигез бер түгәрәк ясагыз. Нәрсә өчен икәнен аңладыгызмы? Дөрес, тавыкның күзе өчен. Тавык чынга охшасын өчен берничә деталь өстисе калды. Моның өчен кара һәм кызыл пластилин кирәк булыр. Әйдәгез әле, тавыкның күз карасын ясыйбыз. Кечкенә генә түгәрәк ясап аны ак пластилинның сул ягына ябыштырабыз. Менә шулай. Бик матур. Тавыгыбызның кикриген ясарга кирәк икән бит әле. Дусларым, сезнең авылда әби-бабайларыгызда кунакта булганда тавыклар күргәнегез бардыр. Шулай бит? Аларның кикрикләре кызыл төсле була. Әйдәгез аны бергәләп ясыйк. Пластилин кисәген 3 өлешкә бүләбез дә, һәрбер өлештән менә шушындый тамчылар ясыйбыз. 3 тамчыны кушабыз, астын тигезлибез. Менә шулай кикрик әзер. Бик матур килеп чыкты. Әйе бит, дуслар. Дусларым, минем тавыгымның исеме Кызылкай. Сез үзегезнекенә исем уйлап таптыгызмы әле? Хәзер таякчык белән детальләр өстибез. Тәпиләренә нокталар өстим, стек белән күзле янына, канатына сызыклар ясыйм. Менә шулай каурыйларга охшаган бик матур. Шулай ук муйны, гәүдәсенә детальләр өстим. Ансын инде үзегез теләгәнчә бизәгез, дусларым. Бу тавыкка бик тә ошаячак. Тавыгыгыз бик матур килеп чыкты. Кызлар, малайлар, сез әфәриннәр. Шаян пластилин тапшыруының чираттагы чыгарылышында күрешербез. Мин әлегә сезнең белән сау булашам. Хуш-хуш!